نافندن و چین اوریت نیوز بولتن کردی بر باش. لباشوری کوبانی پگا ایریشک چتیان تک دبرینه و ولاتین حسکه جترسام ماینان نویرن و گرن مالن خواب. تفدم راگهاند کو کانتونا رقایه دریدایه و ایلهام احمد بیجه اگر پیوستی هبه یا پگا ویل شامیجی شر بکن. پاکه کریارین ترکیه ماندل دکه و دیار دکه کو اگر بست نافبرا وان و ترکیه داخل وشیا. لگندوار کوبانی دی 24 مجموعین بوری دا شرد نافبرا شرواننی یپگه و چتاین داعش دا دجوار بو. نافند چاپمنیا یپگه و داخویانی که در راگهاند کو شرواننی یپگه یپجه ایریشک چتاین داعش لسر باشور و رجاوای گندوار حریم داشکنان ده انجام ده دو چتا هاتن کشتن. هر وها ولگوری داخویانی چاپمنیا یپگه کو دشوا بوری دا کومن چتایان ایریشک به سر گند سینا یک و دکوه باشوری رجاوی کوبانی و برین لی شروانی پگه لی دیجی و ایریش رابون و گلک زیان گیهاندن وان چتایان. لی باجار حسکه هنک گندو دورج دست داعشی هاتن درخستن لی گندی جترسا مینو بومبیان نکارن ین داعش نورن وگرن مالین خواه. دهیا ما چند روزین بوریدا گلک گند و دورین حسکه جالی شروانین کرد و جدست داعش هاتن استاندن لی او درد ج بومبنه ولاتی و گندین وان دوران جی ترسا مینو بومبیان نکارن وگرن مالن خواه او دا خواست دکن که گند و دورین وان جمینان وارن پاقش کرن فرمانداره که یه پکیجی دبیجه که اما هول ددن وان مینه و بومبیان پاقش بکن لی درفتا وان لاوازه لو ما پیوستی وان به پسپوران ایوی کاری هیا. پازدروش در باز دبن گوشر لحسکه بردوامه او جدسپیکه و چتین داعشی لسردو انیان ایریش کرن جعالی روجهلات و باشور و به تایبت لباشوری باجر لتاغ نشوا غربی او غویران شرین گران دنافبرا رژیم و داعش دا درکت هوله و پشتی هفتیه که جپفچونان لشکرین رژیم جعالی باشور و جنافچه پانوراما و کشیان او جید انجام تقینا دو اتومبیلان ده داعش دکاری بو نافچه کنترول بکه نهار خستنا داعش ناوندین رصافه سادکوب کنترول دکه و نزی نافچه باسل دبن ده همان دمه ده جی بالافرین رژیم دروژه ده گلک جاران بارگهن داعش توباران دکن هر وها ده دمجمرین بوری ده چتین داعش هولدان گوجالیه تا نشوا به پیش بکوین و شر لدردور نخوشخانه زاروکان و نشوا روجهلات و دولاب عویس چیبو ده بشره گروپک جداعش جالیه دولاب عویس بر بسینور خابور و هاتن و لور شرو پفچون ده نافبروان و رژیم ده درکت هوله لانیا روجهلات جی شرو پفچونین گران لدردورا نافچه غزل چیبون هر وها جالیه ولات الحمر و داعش بس اتومبیل ماینکری ایریش گنده فرحیه کرن لهزن یپگه برسفدان و دو اتومبیل تقاندن ده همان دمه ده جی اتومبیلک دن جالیه داعش و لوی گندی تقیا و ده انجام ده سه شروانین یپگه جیانا خوش دزدان هر وها شرو پفچونین گران لوی انیه چیبون و تا دمجمرین ایواری بردوام کر ده انجام ده چتا هاتن کشتن و چار وسایتن لشکری هاتن روخاندن درباره شر گل حسکه د قومه فرمانداری گشتیا یپگه او دریا کنگره کی چاپمنی را لقامش لوراگهاند گو اپراسیون شهید روبار پشتی 6 و 5 روزان بداوی بو او نها اپراسیون رزگارگرنا حسکه دست پیدکه لهندر باجر روزانه روکت و گلیم 23 لطاق عسکری و عزیزیه و چارگوشه او لکاری دکوین و افجی دبسدم گونه آرامی لطاقم باشور بردوام بکه. لگورت خویا کرن گول انیا روجهلات شروان نیه پگه به پیش دکوین و هول ددن گو ولات الحمر جی کنترول بکن. لجالیه باشور و رژیم به پاش دکوه و رخستنا داعش جالیه کولج آبوری و نافچه باسل و به پیش دکوین و گلک آواهیان لوی نافچه دست سر دکن. همان جزیری اورینت نیوز حسکه. ده هفپیوینه که تایبات جوریت نیوز سروک دسته کار هندرینی کانتونا جزیره کنعان برکت دیار کرد که یپگه ده آمده باشی ده یک تواهی باجار حسکه بپاریزه و هزینوان تاخن کردن به تمامی کنترل کرنه. باجار حسکه آلی خوی غربی ده قسم غربی ام بجن جنوب
على جنوب ده او النقابه ريجيمي وداعش ده صراع جبو خاطري كي سر بكبي جبل هذا داعش على منطقه امبجن شدادي ومنطقه ديري واناتين لور شركي ما ظن بين هردو فصائل هذا هردو قسم هذا يما وكا ريفبري بشي علي دستي مادا يكو بين هذا دستي مادا وهناك مناطق نوج كتن دستي مادا وكا عزيزيه وانا اما مناطق بالحمايه مدنا اما مناطق امنا باراسنا وتكرن دي بيشروج دا اگر ان ببين انه داعش نزيكي ظهري ما ببي اما دا كريم هنجكو ام داعش گشتيج باجاري حسكي درخن وام باجار بكبي بن دستي قلتي بكبي بن صاري بلا خاصه ديمقراطيك ده تربي اساسي نها روشه حسكي دبي قنا غيدا اليكي دا شرنا ريجيمي وداعش ده اليكي دي دجي هرمي كود بن دستي كني باراسنا قلدا واصايش تدا او لكايد مشينو قال لي كودوا هري مادا كردن عرب سريان او جي اجيانا كده قلتي ارام ده درباس بي پشتی رزگارکردنا کۆبانێ و گرێسیپی ژێ دەستێ چەتەیەن داعشێ و پاخشکردنا دەڤەرێن عین عیسا تەفدەمێدا دیارکردن و ئەوونها بەرێ خۆددن ڕقایێ و کانتۆنا ڕقایێ درێدایە مەدانە خەباتەوان نە لە دەڤەرین کوردی بتەنەیە و ژە هێلا خەڤە سەرکردایە تەفدەمە ئیلهام ئەحمەدجی دبێژە و ئەگەر پێویستی هەبە ئەمێ لە شامێ و لە حەلەبێژی لە دژی تەرورێ شەر بکەن تفدەمێ ڕاگەهاند گۆیە پەکەدە دەرباسی ڕقایە ببە ji ber got meydana xebata wê ne tenê li Rojavayê Kurdistanê ye endamê komîteya civcîkar a tevgera civaka demokratîk Tevdemê İlham Ehmed di hevpeyvînekê de li gel rojnameya ronahî ya bi ser peyê dê ve ragihand goya pegedê gel çend kedî bên artêşa azad şerê Daişê li Reqayê bikin da got wî bajarê jî kontrol bikirin û got got ji mafê YPGyê got li ser tevahiya axa Sûriyê şer bike İlham Ehmed anî ziman ji ber goyepega ne tenê ji bo parastina Kurdan e mafê şervanê wê ye got li Şamê û Helebê jî şer bikin û got eger pêwîst hebe YPG dê li Şamê jî şerê tundire wan bike endama komîteya civcîkar a Tevdemê destnîşan kir got avakirina dewleteke Kurdî net stratîjiya wan de ye û got krîza Sûriyê tenê biriya avakirina kantonan çareser dibe şervanên YPG berî dest bi operasyona kontrolkirina girêsipî û Eyn Îsa jî kiribûn di roja pazdeh hezêranê de hêzên YPG pêştî şerekî dijwar karên herêma girêsipî û derdora wê bi temamî ji destê çekdarên Daişê derxînin û wê herêmê kontrol bikin pêştî kontrolkirina girêsipî rêveberiya xweserî a kantona Kobanê ragihand bû got girêsipî dê bi Kobanê ve werê girêdan da got bikarin kar û barê xelkê bi rêve bibin pêştire şervanên YPG û hêzên Burkanil Furat berê xwe dabûne bajarokê Eyn Îsa got tenê 5 kîlometrî ji bakurî bajarê Reqayê ya paytexta Daişê dûr e û piştî şerekî dijwar wî bajarokî ji destê çekdarên Daişê derdixînin û bi temamî kontrol kirin pêştî paqijkirina wan herêman ji çekdarên Daişê rêyêdarên YPG ragihandibûn got ew dê amedekariya xwe bo şerê li dijî Daişê berdewam bikin lê gotibûn wan hêj ti plan bo girtina bajarê Reqayê nîne berdevke YPG Rêdûr Xelîl pêştire ragihandibû ew dê herêmên got kontrolkirine biparêzin lê wan hêj plan bo kontrolkirina Reqayê nîne li gel wê çend ji YPG amedekariya xwe berdewam kirin û xwe ji bo operasyona kontrolkirina Reqayê amade kiriye û li gorî daxuyaniya Tevdemê dema operasyona kontrolkirina Reqayê hatiye û dê YPG ne li tenê li Reqayê lê belê dê li Helebê û li Şamê jî şerê Daişê û komên tundire bike سکرتەرê Partiya Pêşveroya Demokrat Abdulhamîd Derwîş û bi Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî re dicive û di wê mijarê de derbaskirina pêşmergeyên Rojava gotûbêj dikin. Li gorî medya Partiya Pêşverû ku di vê civînê de rewşa krîza Sûrî bi taybet jî û berxwedana herêmên Kurdî li dijî rêxistina terûr hate gotûbêjkirin. Herwiha Derwîş encamên seredana xwe bo qendîlê û hevdîtinên wî bi serkirdeyên keceke Cemîl Bayîq re li Barzanî re diyar kir. Ji aliyê xwe ve Ehmed Qasim serkirde di Partiya Pêşverû de da zanîn ku danûstandin li ser biryara destpêkirin an derbaskirina pêşmergeyên Rojava di navbera Qendîl û Hewlêrê de hîn berdewam e û li ser helwesta Amerîka jî Qasim ragihand ku Amerîka dixwaze ku pirsgirêk di navbera Qendîl û Hewlêrê de werin çareserkirin da ku karibe piştgiriya wan di şerê Daişê de bike.
ناوەندا چاپەمەنیە یەپەگە ناسنامەیە 16 شەروانên xwe yên ku di şerê Kobanî û Hesekê de jiyana xweşdest dana aşkere kir ku 14 ji wan ji Bakurî Kurdistanê ne. Daxuyaniya navenda çapemenîya YPG da wiha got. Yek ji êrişên herî dijwar e çeteyên piştî ku serkeftinên mezin ku ji aliyê hêzên YPG ve hatine bi dest xistin ket dewrê da. Çeteyên hov ji başûrî Kobanî û heta Heseke di qadekî berfireh de li hemberî çepeyên hêzên YPG êrişên gelek dijwar darxistin e. Bajarê Muaddamiyetê Şamiyê ku dikeve Bakurî Şamê ev çend rojin hêzên rejîmê qabî li sergirtinê û derdora bajêr jî bi tundî dorpêçkiriye û sivîlên bajêr di rewşeke pir lawaze derbas dibin. Hinê jêderên meydanî yên bajêr ra gihandin ku bi sedema şer ku di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê da li rojhilatî bajêr dijwar dibe rejîm hemî taxên bajêr dorpêç kirin û alîkarî li ser sivîlan ra westandine. Hêjayê bibîrxistinê ye ku beriya salekê ve li hevkirinek di navbera artêşa azad û rejîmê da li ser rawestandina şer li bajarê Muaddamiyetê Şam çê bibû. Lê ev li hevkirin di hefteya borî da hate eşkênandin. Ji ber ku işkenceyên hêzên rejîmê derheqê sivîlan da berdewam e. Derbarî şer û pevçûnên di 24 demejmêrên dawî de li Sûriyê li Şamê hêzên yekîneyên Ejna di Şam û di operasyoneke taybeta 5 leşgerên rejîmê kuştin û li Helebê artêşa azad xalên leşgerên rejîmê di hundirî akademiya leşgerî de tobaran dike. Agahiyên bêtir di rapora bê da em tamaşa bikin. Li gundewarê Şamê doh didane êvarî de firokeyên rejîmê. Gundê Herûşê ku dikeve navçeya Xotaya Rojhilat bi mûşekên germahî armanc kirin. Di encamê de pênc welatiyên sivîl ku di nav wan de zarok hebûn jiyana xwe ji dest dan. Di heman demê de topbarana firokeyên rejîmê giha bajarokê Dêr el Esafîr jî. Herûsa hînjêderên meydanî ra gihandin ku firokeyên rejîmê bajarokê Dêr el Esafîr bi 6 êrişîn asîmanî armanc kirin û li wir jî hejmarek kesên sivîl bûn qurbanî û gelek ziyanên maddî gihane malên welatiyan. Li aliyekî din li gundewarê Idlibê li bajarê Sermîn hîn çalekvanan ragihandin ku hîn kesê nediyar pakêteke mayînkirî di tirimbêla rêveberê nivîzgeha tevgera beyan a girêdayê artêşa azad de çandin û piştre ew hate teqandin. Di encamê de rêveberê nivîzgehê û jin û zaroka wî jiyana xwe ji dest dan. Hevdem li başûrê gundewarê Idlibê jî hîn jêderên meydanî ragihandin ku firokeyên rejîmê baxçeyên navçeya Temana derdora balafirxaneyê Abuduhur û bajarokê Mehembel bi bermîlên teqîner topbaran kirin. Di encamê de sê sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Li Helebê jî şer roj bi roj di navbera hêzên girêdayî artêşa azad û milîşeyên rejîmê de dijwar dibe. Îro hêzên artêşa azad xalên leşkerên rejîmê di hindirî akademiya leşkerî de bi mûşekên Katyoşa armanc kirin. Di encamê de gelek ziyan gihane leşkerên rejîmê. Ji aliyê xwe ve firokeyên rejîmê bajarê Herîtan bi hejmarek mûşekên germahî topbaran kirin û di encamê de hejmarek ji sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hinên din birîndar ketin. Berdevkê Komîteya Bilind ya Penaberan William Spell derd ragihand ku rojana bêhtirî ji 1000 kesî digihêjin gerava welatên Yunanê bêhtirî wan ji welatên Sûrî ne û vê barê jî Yunan giran dike û pêwistiya alîkariyên lezgîn bû Yunanê heye. Rêxistina koçberiya cîhanî ragihand ku bêhtirî ji 150,000 penaber dirêka derya Spîra gihana Ewropa ji destpêka vê salê da. Her wiha ragihand ku derdora 1900 kesî canê xwe ji vê salê de ji dest dane û daxwaza hemahengiyê di navbera welatên Ewropa de kir. Ji aliyê xwe ve her yek ji Parîs û Berlîn ragihand ku ew dê bêhtirîn wan penaberan li xwe werbigirin da ku li erkê ser Yunanê û Îtalya sivik bikin. Li aliyekî dinê hêzên rejîmê di komkujiyan de lê dijî sivîlan da berdewam û vê carê ya dawî komkujiya ku li bajarê Babê li gundewarê Helebê pêk anîbû û di encamê de kêmanî 28 sivîl hatin kuştin. Di rapora bê de agahiyên bêtir. Ev demeka û rejîma Sûrî bajarê Helebê ji xwe re xistiye armanc û her roj komkujiyan li wir pêktîne û li gorî toreya Sûriya mafê mirovan
گوفروکین رژیم کمکوژیک لباجار الباب یل گندوار حلبه یگو تیزانین دبن دست ریخسنا داعش ده پیک آنی پشتی گو به هجمارک برمیلین تاقینر آرمانج کر و هاتا زانین گو 28 کس هاتن کشتن دناوان ده 19 سیویل هبون و به سادما شوتاندنه نه کسین دن هاتنا ناس کرن هر وها هفریزین خو جهیدان دیار کرن گو کمکوژی لبازارک گلری پیکات او تیزانین گو فروکین رژیم و فروکین هفگرتران ناف دولتی باجار الباب ji destpêka sala 2014 ba topbaran dikin pêştî got bajêr kedibin destê rêxistina Daişê de wê li gorî hin mafnasan got firokên rejîma Esed deverên dibin destê dijberiya Sûrî de bi bermîlên teqînir topbaran dike û bi wan topbaranan bi hezaran ji sivîlan jiyana xwe ji dest dana ji aliyekî dir ve rêyadarê Toreya Sûriya mafê mirova da diyar kirin got rejîma Esed bermîlên nû pêk tîne و لگوری وی رایداری گوهر برمیل که جیه نو در دور سه برمیل تقینه را یه گو بره پیکتانی و به وی صدمه گلک ویران لسر زمین چیدکه جعالی خواه سروک سوریه بشار الاسد دادیار کرن گو رژیماوی تجارا برمیل تقینه را دجی ولاتیان پیک نعنینا و گوتنا چالک وان و مافناس عرب و اوروپی نراستن بله تماشاوان هجا جبو راوستاندن لسر مجارا راگیهاندنا کانتونا چارمین لروجاوای کردستان یا لرقای امنها بر خوابدن کوبانی و جوه دره روزنامه‌وان زارا مستو لگل میا که زارا تبخیراتی و بولتنه هیرو تفدمد راگینا کو امکی رقای جبکن کانتونا که ده تخمینات دا اویا کارب ده پیک وارد و دمه دا دمکو لدردورا رقای و لهندر رقای جگیشکی هاوردورین داعشینه طلاب جبوتا و تماشاوانان براسي يعني او خوك كو بروجه به يعني جبو بيتروجه به بلتي اب وك للفرع به براسي يعني وك داعش هذا كان مثل جموسله جرقه جترانس و رستكال سر كوباني و سر قدوار جرسي تل ابيض براسي وقت أتزامن يعني نور كوباني والأبيض وباجاروك سرينة وباجاروك عينيك به. أتنظم يعني وتصلا رك أو بخا رك وقت ناصرين يعني وقت معقل تركية داعش وقت أب ورا رجعندن وبدير كيس باوريا مدا يعني وقت هذا كمازن كرجة إمكانيات كمازن كرجة وقت يعني أب مثلا نقول يا لبراسي أو كفاة تهانا كورهان يحيان هاتي قوتن سينور وقت يعني إدارات ذاتي لكوباني في الأبيض و باجاروك سرينة ب 10 كيلومتر الباشوري كوباني كذا وقت باجاروك عينك به اما وقت باجار رق از باور ناقم و مریکان به درباس و يعني اوایات سپتی کردان بله برز زارا وقت جی گوتی پیوستی هیا کن ها باجاروک سرینه وره رزگار کرن بریکو راگیهاندنا رقای ببا کانتون وره پیک وره لهمبر ویا که جی الهام احمد سرکرده تر دم دیبیجه که هیزن ما آمدن امکان شر لحلب و لشامیج بکن گلو تخمینات دا چه هیز چه آلیکاری جیه پگره هیا که کاربه گوتنک و سابیجه هیرو أنظم وقت يعني أب يعني ياردنيا حالة الدولي وتركتين ذي دويبة تبادل مدينة ذي براسي يعني آتشتاني ثوري تركة وبيويس أواك ومري وقت هريما كردي أب وقت جزيرو عفرين وكوباني أب ورن فارسن البواريا مدى دابا وقت أب هزاد دربات في رقب بيان هما بس الكيلك ما جربوا سبب الروج آواي كوباني وشرك مزن وركرن تدي وقت رزقار كرنا جرت بيت الأبيض خلقي قبول نكر دولة جيران قبول نكر وقت إرشين
وانا هاتنا چکرم سر خلق سوی تلکوبانی ابتکی رسائلن بایا مدد چه امکانی و سپورت نها بله که اکزارا گور کمشتی فهم کری نتنه شرکی لشگری نها لپیش پگه هیا درباری رقا شرکی سیاسی جی لپیش پگه نموسا بله شرکی سیاسی جی هیا اف قدرات و امکانیات پی گرگن بایا وقت هف کرنا که هندر گرگه وقت الهفكرنا اقليمي بيجرجه دولي بيجرجه دربطنا ارات نابولايا وشر الوزراء ازبور ناكم يعني تلتي وقت راغاندن ورا قلت للسر عرض دربطون باجار رقه يعني الباجار جبهات تتذكر ازبور كم رو تحويل ناس روزنامه وان زارا مستوجه کوبانه گلکس پاس چکدارن داعش و سبیل گنده روجاوای شنگال گبارا ایریشکی برفره دانه دست پیکرن و هزن پیشمرگه جی برسفدان شر و پفشونین دریجه یا روژه بردوام دکه چکدارن ریخستنه تندره و داعش و سبه لروجاوای شنگال دست به ایریشکی کرن بر پرس مالبند موصل یا یکتیان اجتماعی کردستانی غیاس سرچی درباری مجدار دا گوتبو کو ایرو دانه سبه چکدارن ریخستنان تروریستا داعش لگنده گبارا یا روجاوای نافچه شنگاله و ایریشکی برفره آنین سر هیزن پیشمرگین کردستانه چکدار جچار آلیان و کتن گنده و پیشمرگه جی به تندی برسوا ایریشندان و شر و پفچین حتی نها جی بردوامه سروجی دازانین که ده پفچینان دا حتی نها 10 چکدارن داعشی حاطنه کشتن و فروکین شر این هف پیمانی جی پشتی شر یکینه داعش بمبا باران کریه پارتیا کارکرین کردستان PKK 12 تموز راگیهاند که آگربست دنافبرا وان و حکومت ترکیه دا جه سال 2012 و به دوی پیکات و داخوینیک وشاند. ده داخوینی خود آمجه بویکی جی کریه که ترکیه آواکرنا ناوندین لشگری و بنداوان بردوام کریه. تفگر کردی بردوام هشیاری دایا دولت ترکیه جبو وان کریاران خورا وستینه و ملت گرد گلک قربانی دانه و مبسته. جالکی دن و داخویانی گفل دولت ترکیه خواریه و تیدا هاتیه. ام ده بنداوان بکن آرمانج اگر آوابونا وان نای روستاندن و دو هر کسی که دوان بنداوان دا کار دکه خوشوان دوران دور بخینه. ده سال 2013 و PKK و حکومت ترکی آگربست راگیهانده بو. لی اپراسیون جنگی بری راگیهاندن آگربست به ساله که راوستیه بو. ل باجار دیلوکا باکوری کردستان 45 کسین که جوالات جدا جبو جناو ناو داعش هاتبون اورگرتن جالی پلیسین ترکی و هاتبون منچاف کرن. ده پلیسین ترکیه اپراسیونک لدیجی وان کسین که آمده کاری چونا ناو داعش دکرن انجام دا. ده اپراسیون دا سه روزان به گشتی 45 کسین که جوالات جدا و گیهاندبون باجار غازی عینتاب جالی سه پولیسین کمیته تکوشینه لدیجی تروره و هاتبون منچاف کرن و دنا وان کسان دا جنو زاروک جی هنه. بلتنا ما بردوامن او برکه بچوک ولو بگرد. دریا حمی آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع بیان ده. اگر تبو خواهد ناس بکشل دورت چه دو؟ گلالیانی اورینت نیوز باجاره گرکلگی سادون السين اورينت نيوز دربسيه سيباندير كيش بأورينت نيوز سويسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو
اورينت نيوز فيينا. أكرم صالح أورينت نيوز حسكي. دوان إيبش أورينت نيوز عفرين. إيمال كورد أورينت نيوز قامشلو. ماكسيم العيسى أورينت نيوز برلين. ولاد بكر أورينت نيوز جميدان آزادي الباجار كوباني. بولتانا كردي أورينت نيوز ده یەک و بهستیە نەوەک یەک و دیتیە. لە باشووری کۆبانیە پەگە عێریشێکی جەتەیان تێندرە و تێکبرینە و وڵاتیان حەسەکەی ji tirsa mayînan newêrin vegerin malê xwe. Tevdemê regihand ku kantona Reqayê dirê daye û İlham Ehmed dibêje eger pêwîstî hebe yê pege wê li Şamê jî şer bike. PKK kiryerên Tirkiye mandel dike û diyar dike ku agirbestê navbera wan û Tirkiye da hilweşiya ye. Dubare silav bandora germa havînê li ser rojegerên li bajarê Dîrikê zehmet e lê belê giringiya meha Remezanê dihêle ku ew sebrê bikişînin û bi awayekî taybet vê mehê derbas bikin. Agahiyên bêhtir di rapora Fener Ehmed. Ji destpêka helatbûna rojê teber û rojava de diçe û dibin dijwarbûna tavê û şewtandina germê de rojiyên miletê Dêrikê derbas dibin û bi dilekî daxwaz rojiyên meha Remezana vê salê digirin. وشغلي ما براستي قالك تعبان ام تشاوت قديرن ام خو نزانن وروجي عباده نقبا انسان خداي ويدايا خدي تعالى طاقه دي انسان خو نقاري روجي بقري ناخذ تعالى طاقه بديدا وبراسي تشكيدي هذا بين بيجن انساني نروجي كر احترامه هو احترام انسان روجي كر ناقرن شبيش موفا افيد بخون شبيش موفا شغرات بخون يعني في حالك نباشا وكا أمزانين هيبا رمضاني هيبكي مباركة هيبكي خدي تعالى ميزان ديش بقى هيبيدي تف طبعا هيبا رمضاني قالك خصائصي في هيباها قالك خصائص وكا حديثي في خمر بحصاف الله في هيبيدكي هيك جوا انه دريه جنتي دفابن دريه جهنمتي نقرتن وخدي تعالى شياطين تصفدي دوی مهیده وقت زانین کوچون و هاتن لسر مزگفتان پر دبی جبو میجه و عبادته و بطایبت میجا اینه و میجا تراویحه هيبا رمضان فرقاوي موت ميجو طاعتي خدك ومرو شور دعات كي ومرو خير وبركه زحفه دري گناهات يقرتن دري خيري هاتي فكر باشي بيترا باشي فاقد هون وصبات را ميجي خدكن وامتين فيدي تراويح خوجي خدكن ميجي خدكن فد فيدي فطرن تزان بس بيشان روجك الدنيا ولا قرن بي فتره حول خوش بي باش بي كهرباء شاوي كهرباء فتره يعني باش بي چند روزه بسیار روزه دیسالی بچه خربطی ji destpêka meha Remezanê ve mizgeftên Dêrikê dest bi xelekên fêrkirina xwendina Qur'ana pîroz ji zarokan re kirine. Nemaze ku dibistanên wan rawestiyan e. كما حلقات تشكرن اف حلقاتها ام طلابي خو تعلمنا قرآن بيروس تشاو قرآن خو بخون تشاو قرآن خو فهم بكن بالاضافه الى ذلك المزقفتامه ام فعاليات ديش مخجاهز تكنش بو ايفارا ليله القدر احياء في ايفاراها اف ايفارا مبارك ياخذ تعالى قرآن بيروس لبحثتك ليله القدر خير من 1000 شهر ام هاتنا قرآن بعلم ابهابينا مدرسه نينا بجمهاتنا بيد بخوين ji ber ku meha Remezanê meha dilovaniyê ye û lêborîna Xudan li ser evdên xwe û tevlî zehmetiyan rojiyên wê bi xêr û xweşî li ser xelkên Dêrikê derbas dibin. وجاخي كومالاج بو مرغبه بانگ دده مالبات حمول سر سفرا فطاري درونن وحمو زحمتي كو روجوار درباز بيجبيرا وادچن وهر وها بنيتا روجيا روجادي دگرن فنر احمد اورينت نيوز ديريك خدای بکه که فنر روژی بگره. روشه ولاتیان درباسیه ده هیوا رمضان دا بهتر باش دبه جو سالین بوری دا. لیدیسا روشه او بوری و بهابونا پیداوین روژانه دبا جیر دا نه لگوری رازبونا ولاتیان دایه. درا پورا رودی چولی دا شروع وین بهتر. هیوا رمضان تناس کرن به هیوا دلوانی روشا ولاتیان در رمضان ایسال ده لباجار دربیسی باشر سالی بری و جبر زیده بونا ساعت الکتریک دبا جیر ده.
هەروەها پەیدەویان ڕۆژانە لە بازارێ تێ پەیداکردن لێ دیسا گازنێ وڵاتیان درەمەزانێدا هەنە. اف مهار رمضان مبارك ما تخصت يعني بسرمت به بظروفك هين جوري خوشتر وهين جوري مواد ارزان تربه بس ديسا مقارنه بصالح شون في ديسا الحمد لله انا تهر اسعار خضره ديسا بهاي قال لك بهاي يعني بري حفتاك كيلو بعجاني صور شو كنجي ورقي والله كفرش قضيه يعني انساني فقير ويشلو بك يعني ابسط خوارن ترشكك بيغوشت حظا ورقه تكلفه تدرجي غوشت بهابوي جمع قماش حتى تجار مواد غذائيه قش بهابوني بس وبعدين انفكر صالح شون مقارنه بصالح شون براستي شو مقال كي شتر هم على الاقل ايصال روجيا ايصال على الاقل كهرباء تحبكي متوفر ترش صالحون وەکی هەر جار بەهاکردنا مادەین خواردنێ di bazara dirbêsiyê de di bixelayê kemîn di lîsteya zehmetî ya welatîyan de lê bi tevî wilo xelkên bajêr neçar dimînin ku madeyan bi nirxin buha bikarin ji ber ku ev çare bi tenê pêşiya wan heye. يعني روجي إيصال يعني قلت يخش مقارنة بصالة شون وان يعني بصالة شون براستينا كهرباء هبونا آف هبونا يعني تواصلها يعني أكتر كانت وقت كم تبيجن حياتي يعني قلت كيمبون وش برا بس عراني بهاش يعني بس عاري بها براستي هناك ملت عود يصير بس إنساني فقير قال لك تعدلتي. الحمد لله روجي بسر مداتية بس حب كيلو أسعار بها أسعار مواد وأسعار خوارنة خليهم خوازن إنه مواد حكي ذاك من عالم جي شيراني بخون وما كيف قاش بمن والله يعني نبدأ استمدي والحمد لله يعني أمان هي بأي كهرباء هي هرتش هي بس بحكي أسعار حكي زيادة. خەلکên bajêr rojevê heyvê li ser tilyan dijmêrin ji ber zehmetbûna rewşa aborî û bi hêviya qedandina rojên Remezanê bi xêr û xweşî ne. Buhabûna nirxê pêwîstiyên rojane di heyva Remezanê de rastî nerazîbûna welatiyê bajarê dirbêsiyê tê lê tevî wilo xelkên bajêr kêfxweşiya xwe divê heyva pîrozê da diyar kirin. Rodî Çolî Orient News dirbêsiyê. Di dawiya bultana me de dubare kirine serûnçe. Li başûrê Kobanî pege êrişekî çeteyan têk dibirîne û welatiyên Heseke ji tirsa mayînan newêrin vegerin malên xwe. Tev de me ragihand ku kantûna Reqayê dirê daye û İlham Ehmed dibêje eger pêwîstî hebe ya pege wê li Şamê jî şer bike. PKK kiryarên Tirkiye mandel dike û diyar dike ku agirbestê navbera wan û Tirkiye da hilweşiya. Li vir em giştin dawiya bultena îro heta bultena siba her şad û bextewar be.